Yes, turi made in Mbarara beazini zedi serebo wa Mbarara kanto batu gya umurembo rwa Mbarara Sante. But every Monday we are promoting Western Uganda music. Tubantu zana 70% music. Tuna speaker. You're among the people abantu abimpereze kwandika nkajanti. You're among the people abine influence a Western Ugandan music industry. So speaker twantu kureba o made in Mbarara ntibantu banse chintu chamani. Iwenka made in Mbarara, iwenka speaker no jigamba. Echokubanza chavyona mwewale kunyachira a Western Media. Sorry, NKORE Media. Okunumulu gwanje kokubanza kwiza o made in Mbarara. Mandi zanje zitulazi resting days zanje. Konka najiranti mazima kanye nyerugemu njendebe made in Mbarara. But this is a very good concept. Nasi mankomuntu. Personally, I've been in the industry for 10 years. Yeah. So echintu chimwatandikireho mazima na baganda banje Alberto MC Shukran, Councillor Amon, mwebale munonga. Mukozire mulimo gwamani. This is very good. Mugumize munsa kwahereze mikono, musa kupostinga made in Mbarara. Because echintu chahamuka, tuliomuka So mazima ninza support, ninza kumanija Buri Rwokubanza. Eke resting day yanje, konkati mulimo kuna mukora ninza kumanija buri mande. Na kujanti, you're among the people abina andichonka janti. Oryomba wasa influencing music ya Western Uganda. Yes, sir. Good chance, over fortunately, nejesha wijojure Capital FM. Yes. Ombintebe na andichironka janti, speaker, no muntu okubasa kurinkinga Western Ugandan industry, artists to Capital FM, the most listened radio station in Uganda. Iwe ngomuntari influential, ba artist bitu, ba dia revoti, yokujangu, ninga revo yibariho. Bari capable kujango ba supplying music to the public kujango ba connecting to that wabale biazino wamuze chibuzo chirinje munonga echo kubanza nza kubanza kubereka ngo obutubanza kola concert yo kubanza ya Rage ninye na connection ya Rage on Capital Radio so bakamusponsoringa na concert ya kabiri Capital ya musponsoringire. Imagine radio kuruga Kampala ekizaka support eka sponsoringo mana witu wa. As I talk, ebyeshongoro bya Rage, ebyeshongoro bya T-Pole, ebyeshongoro bya Omega, ebyeshongoro bya Truth 256, nabandi binji, Sister Charity, ebyeshongoro bya Capital Radio. Mazima, tujezaho kolango, omutino nito kusa level ndizo. So wale waka radio kusayo hango, it's the biggest FM radio station. Efa jiraba na bitu wamuka. Mazima, mchimpa mamani mnonga. Yes. So right now, okwijitwe tukataha industry ya Western Uganda kuba NKORE Media tukatanuka 2019. Yokunijire ntimbara, I came in Mbarara 18. Tuatanuka na Bugana DM Soga tuatanuka 19. Kansara Amoni Mchuga TV bisha batujoindinga last year. Tuene impact ninga tuene influencer music ya Western Uganda nkiwe muntu tuire. Echokubanza kotine impact twatakubetulia ejini TV online TV echo nchachikwereka ngumine impact yamani na ningani yona abantu banyere kugira ngo mazima wareba nk'emyaka 3 4 nyuma tukatine online TVs kandi oreba ate chiturumu nashi watu wachitiriza watuchanga nyowe na mare myaka nk'etano nduko aninga center wa online presence yinyini na following yinyini Twitter, Facebook, you get. So as TVs nziyamba spreading a gospel. No muntu wa ali Dubai naza kuleba made in Mbarara. Na nabayimba bameshongora aho. Nibatureba burahamwe aba impact yimwine as online TVs. Mazima mukozero mu mahango nyoni mbasima nko muntu. That is why I'm here. Ke Rage TV nkabentaro. Tuze kutegereza TV West, tuze kutegereza NBS hapana. Tuinetina abantu bitu mulia tuinamani nimbahajira munonga mwebare. So ntibantu mansango music yitu nebasa kuba influenced. Absolutely. I call myself a brand influencer because ni representing a brand zinyinshi. So as TVs definitely has an influence in Pango, nashi impact in Pango, our Western music. Nashi musicians bitu bahanuya okurwa mu Mbarara nashomburenje wizoba abakuba ebyeshongo byabo ntubyoreka TV online
aheru bakorachi babireba na za Kampala na za Gulu because ensione rene turning to digital. So nchot kuna TVs nkezi nka Ankole TV. Back to Capital FM. What do you have for us this year? Capital tuliontekateke chivulo omkwezi ngo kwa mkango kwa mshansi konka hat Capital tulion sponsoringa echivulo chango mnonga mbacheta tugende mu chikade n'abantu abatantiro music industry omuyihanga nashombrenge wizoba tugende mu chikade eroho Afrigo band eroho Sister Charity no mwishi witwa eroho Rasta Chaz no witwa eroho Lady Mariam Tindatine no mwishi witwa eroho Prose Kankunda no mwishi witwa neza kuba ne hostingwa MC Kachaina no muntu witwa nkai neza kuba ne hostinga MC Kacheche no muntu witwa nkai mazimere biri kumla shatwa Hotel Triangle ntweta abantu bitu bija ba live band abeshongozi bona aba Western mbakweshongora live Romeo akik Romeo kurga foto bakatandika music industry ya Mbarara ni legend so ncho tukiletera tugende mu chikade so Capital niyo main sponsor. Yes, so main sponsor ni Capital FM na Nile Special. Nile Special, yes. You know I'm your follower on Twitter. Yes, I always see you posting with that show. Yes, tugende mu chikade tutweta show ejo tukabaho part of it. Mazima ninza kubeta mu gicovering live nabasubiza muza kwija mu kwata tugende mu chikade so ninza kufuna tickets za Ankole Media mwije mutagire mwije mwereka abantu because tugende mu chikade na experience yo kubanza eri kwija Mbarara etuyene kora Kampala za Serena Hotel za Sheraton za Leku Munyonyo at konkamba mbija Mbarara kwa janchokorera musicians apart from Afrigo band abandu bona nabitu bahamuka omuka. Yes, as we sign out, your last word is to Western Uganda industry. Western Uganda industry nyenda kumanyisa abantu bona bakutureba Ankole TV ngu mazima mwe bare kwagira abana bitu bomuka industry eriyo nekura warebe myaka 10 na hati norangu turugire hare nchokorera byeshongoro bitu miterwa za Capital, za NBS, za NTV, za TV West, Radio West, Ankole TV, muterebye shongoro byankai omuka abana bariyo machitera ntuza kubahagira kurangu nito twahika 8 cruiser mwe bare munonga bamba tureba nasigara ndi Edwin Agawa speaker kurugom speak events and marketing we wow bears in the serebo wa Mbarara kandi tuyari NKORE Media TV live band kandi abantu bamani basharorizo none ashanjiraha owabinje bakwikiriza mu MVP bazogamba chinto ko kukireba sofa chitereza chanura abachiteka mu live band which is good chansemeza konga challenge yabero abataro diversity echikumanyisa ndi abesongoza babasa kuperforminga abana besongore byo mwesongozo which is bad so we or band bakwestere Ruben and not Ruben arakichaka abazo nakagambira enakajantuiza kwesongora album ya Roija yesongore chese byesongoro bya Roiji ojwanze mu abandi njo chantamena night za Western Uganda noza yo expecting a variety osanga byesongoro mwesongozo mu bakabatujirira obabina maka huje nyo bakandama no wagamba Roiji by the Roiji no mangwa ayirizo kushoza roge tunes ibiri soja na Maraika yakurasa korabo na ndaziza bafana wadi huri echokubanza EPA akabara kujinvestinga mobwire tokabasa kuinvestinga over 10 million mu EP okabara kuinvestinga mu marketing expect ngoni kwa respect no you should value the role of marketeers so ebya album nebye yaje na churu chizena family yeye that's none of my business then twaza cha ziza bafana na Roiji one my boo right yeah now echezo ngachura chigoma audio ngani ya YouTube rana munena chitomerawo na ndenda koze na ziza bafana ogorejo kureba yasomene collaborations zo mu studios taragambe because my sources nziba zambriefing on what songs are in studio at yoen or on a sim or whatever
So chingu chezo kumanyisa nti I listened to the audio. Now kuna urirom audio, I went back na ura collaborations za bafana. Waura na magaro tibakulimba byagana shaiga ya kozerena nangana nanogo mu historia yeru abantu bafecha asa noreba un complete Western Uganda batumanyire wachireba obiro buna amazino production are chinta chibakweta chemistry one okora collaborations no muntu ashime kware chinta chibakweta chemistry beazini obiro no pa interview no nsonjera okugaruka mukoni kumpeleza motivation so wano sangete songoreji koresa zitire wenka tare backups za bafana noreba ngu bachikozire ngu chize Western Uganda bachinage. It's not a song chibakozire ngu chiyambe industry bachimarketing Western Uganda because rigani yakora collaboration ni raising attention y'abantu bina music ya Western Uganda but bachikozire kuchinago mu public bachiwarendebere bafana atitireyo just one day back kandi chikashora chaza social za roidi bafana kataka chipostinjire nora challengero noreba ekizibu cha rage I'm sorry to say this no bunyacharo wachireba noreba no matter how much no matter emyaka iwa kumaro mu industry batoka guramo ine muka element ko bunyacharo it's bad wachireba at least I believe emyaka ya mara ya associate njire nabantu bakubasa kumu upliftinga psychologically noreba beazini no basa ko tashomere chango but wamaro bwire binjo kumitinga MVP necho kwega okadaptinga to society ongai wasanga ngori fixed on mind yao all the time. Maybe it's bigger than what we see. Wachireba it's bigger than what we see with the eyes. You can't tell me ukozire na Spice Diana ukozire na Revixon ukozire na Voltage Music but mindset yao chiroko. Wachireba mindset yao chiroko. Wachireba the moment you work with a person like Caesar Bafana yajire 2015 Bafana nwabaro na kana za machongama nwe bahambire Uganda ogonata chine level ni chinshasha kushanga ngo just today akesenyingiza ngure jingu bakore yere video just today wabaine bwiro hit bakweta sembera wachireba bakore chesongoro chafachi tokwasa ku investing almost 5 million on video mukanga ku investing on marketing wachireba so nuwaza kushanga tibari chirizina na budget ya promotion usually once our collaboration ni mazaji anti MVP na ereza Beazin collaboration so Beazin you meeting a budget ya promotion you can missing a cost of production any video na audio so the moment twati chirizine ukasanga kuna makusoza yo marketing okechanga because tokwenda expecting tokwenda totireno spending on marketing it's affecting a project so management ya always ni maza kuba bra they need to up their game wachireba the industry right now ayaika abantu batire musente naza kugambira right now Omega nateka musente nyinji Kata Vibes and Low Wine bateka musente nyinji wakureba Jojo Bana nateka musente nyinji so Rage tari katonda tachiri katonda right now tachiri gold mu industry emyaka etane nyuma uyabira amoka ba John binama ba Tiporo binama ba Matenwe barami but right now the rate of investment what are projects za Jojo Bana na shows video ya milioni 4 mwachideba Kata Vibes shows video ya milioni 4 Omega shows video ya milioni 4 Yorejo shows ya milioni 4 na milioni 3 so tachiri supremacy so he needs to get serious nari ateka kubayichira apex ya career yeye wote kwa kubayichire antiko ya career yeye tachine so right no mansa armuna aho yo wherever yeye komera no usually cycle ya generation ne rabo after 10 years already so far in 8 years in the industry tachine myaka ebiri achira active nsakwantu murombikade wachireba rete ya ikao
unless yahindura strategy ye akainvesting on promotion nabaza ko atakwikiriza mu strategy za MVP, but he needs to invest in people like you baka ceremony akabateka mu center ito to come evening itu ya career yitu. So icyo ngeze kumanyisa nti unless ya investing mu management ikagaruka busya akainvesting on marketing na akahereza freedom ya management akabona bari yo management bari yo muchomi abasibire orukumarira nojeza kutumanyisa ngo Roy G ni wari ku management wachire twakata kwa input. So yatere kwire bakampura ninjira nakushiso bwire wachireba. So ekintu kiribatiya so unless yaereka management ekabranding ekintu ekizoa MVP akaba reaching region bakumutero mbikade, that is like in 2026 akacha ine kumanyata jirom politics no sangario MK team watireba. So kan the moment wasanga ngo already oina mata kwasa kwereza center kusustaininga nota chine bwire ba creativity nota chine urge yo driving okazo mu studio. So esa na region takumuhuro mbikade kare we bari munonga ebyo nebigambo bya MVP tibya Beyazini naho rundeba ninga mana MVP manyengo ebyo nebigambo bye tibya MVP ninga management ya Ankole Media. So I have described that one. Chine chimine kumanya nyonyine page yanje Daniel MVP iwo ine songa yawe tiya kusemeza free message mu inbox na za comment section iwo sharing because at the end of the day twena turi yakweka. Of course nibaza kuba nyine idea yanje takusemeza but myoni bana achereza ka expert iwo munyasaro bwawe chimperezo mfazo ne yaho tureko kutwachengana. Yes wabara mnonga tugia mendi Mbarara kan Beyazini se DJ of Savage ninga Asumani nondu kubanye na camera. The biggest supporter muntu ruko barye nyuma yitu ni bamwita Honorable Muswaga Munyagro wa Mpara Orzikam copyright your music artist eto ninyenda kukibagambiro gwa mweru leta music yawe ogikore mu Sante. I sign out. Aha no tureba ari NKORE Media TV kan Beyazini ze DJ Serebo wa Mbarara nimbanyine of Savage ninga Asumana wa kamera na DM Muswaga mu production room niwe arukubana singa yo kutuhereza sponsorship ninga shikufacilitatinga omukinte chamani kan twabugana manager Fredo omuntu omwe ari stakeholder of music ya Western Uganda. Manager Fredo twakwatiro made in Mbarara kandi uryo mu sponsoring nabashemerwa kana nanyi nashemerwa kuba ni yimwe ojya NKORE Media butere NKORE Media live nashemerwa TV. Yes echo kubanza chabyona manager Fredo iwe music yitu ya Western Uganda no jirebo tiwe nka manager otwire na managing abeshongozi kandi otwire stakeholder wa music ya Western Uganda ikafama kantu ikafakantu abantu ito tonyina ba Western tukwekunda munonga ntukunda bakuriya ochure yakuriya music hato yina ngo gitere munonga kukiza bakunu kandi music yita abana bitu n'abarungi munonga abana mbatera music ni yamani ati nka kureberaho nka Omega akanta katirako kerekera abantu akadisiya now this year eyerekera abana abarya muri Mbarara abeshongozi abino kureba ngo bino kuteka mamani bakakora ikintu cya Omega ecyakozire konka kuri ya Kampala tuba kutuvaringa munonga ati twe kunu nanyi nangitoye kunde munonga tukunde abana bitu kandi tubare mu magezi umwana yeshongoro churre ntambura kita message yineha then tambure nawe tumukunde konka kutwanga twakunda bari ba Kampala ati nza kwendera nkai ntuba twahaba ati wa utakwekunda no korota. So ngeje ya made in Mbarara yo kuja ngo tuzeho playing Western Uganda music 70% plus hine chikugita a industry yitu ya Western Uganda nkiwo tuira aryo management ya music ya Western Uganda. Made in Mbarara ekozeshin chamana munonga because abana ba Western
bariyembe gita bona mbija bazameri ni Mbarara bazaho bareba abantu bari barimba viewinga mbamba reba abana bawe barimba kora kandi ibintu ibi aba Kampala bakabitanga kare nkuko atabutandikire iki abana bitu tubapushinge bagende mu misho so iwe nkaryo management so far hariyo omweshongozo wo kubasa kujotogo mweshongozi nimbasa kumuta musente zanje mwene mweshongozi ati nyewe nka manager umweshongozi no mwana umanyira yashohoza ki kandi message ayineho mbando abana bambarara bitu bona bishongoraje munonga kunka arho abakurgamuramo bakeshongora itari message kandi abanyankore bita bakunumbara mbena message utamuhire message tarakucenge so nani shabanga abana bitu bambarara deka tuzo o message tereza abantu bitu message abecaro bona bafuneshi bakwenda takaza mbiri bya njya nuncenga atantu iruro kuhendera manager Fredo iwe nikahaburo chako kwereza beshongozi ninga omwana ryoko rukutureba ari NKORE Media okura naye gomba kuzo music industry akubero management or manager wa talents iwe nikahaburo cha ako kumuhereza akavara kumuhereza yaba ine talent yo kweshongora abanza shikirire abakumanya ibintu byo kweshongora nkitwe nampikirira mugambira nti okoro tuno waza kweshongora utakatomera noza kutomera ishongore bigwire mbwene nimpabura abana bakutandika kujangu bafune abantu abakuba guidinga utakayishongora ukatandika kubi nchendo utandika abantu bakukunda watandika ishongoro chumwe abantu bakundisha ishongoro chumwe icya kabiri bakikunde byona babikunde mwena nibahabura abana abakutandika bafune guidance ombantu babakunde turumu turiro kwendera ebiro biro kwa mukaga nyowe nkabeyazini ZDJ NKORE Media ndi omuntu ari influential iwe nka manager wa talents or influential talents zo kumanaginga ziri influential itu nka society itukuturamu ya nyine kitekateko canje cyo kujangu ntubasa kujangu impact yitu akora wa society iturumu kujangu first of all ebiro biro kwa mukaga ogomwaka nintekateka kujangu ntubasa ku influencinga abavuji ba boda abantu abaryo mu entertainment ninga showbiz obwiro bwinji nights nkezi nko kutujya made in Mbarara abakutwara ho kwereza kushemererwa okweza kore byo kwenda kora no wa boda na nintekateka ngo tugere ekinte kitwabakoreraho we ensure safety on the roads in a way of giving out to reflectors teaching them about keeping their safety kujangu they can keep their lives safe. They are holding the future of their children. Iwe nkomontari influential ninga manager wa talents. Akuba talenti nebane influencing society. Iwe enteka tenga nkejo no jigamba uchi. Mbeni enteka tekejo. Ichinte chikwati na life. Life is everything. Because when you die, you are no more. Yeah. Ninteka tekangu waba noreba ngu abana bakutuvuga boda abakuvuga abana bito bakubatara nabishomero ntwesiga abana ntwesiga ba boda batwara nabana bito yorya mu mustano ryami oyesigo wa boda ngo atwara nkahi umwana yishomero now ogo wa boda rifuta zizo nzitagwa munonga because no kubegesa so nintekateka ngwa wa boda bine kuteka mamani munonga in fact ba boda bonka because hati no kuteka mamani no mangu no sakweza muntu reflector ayisige namuka ajware jacket yeye eriye kumuheza butagasi reflector ye wamuhereza ngo bamurebe ngo atakahutomera
yasigomuka konka yajwara cye jacket shindi kugira ngo injura yagwa mbweno jang tora mutomere aha mbweno atumwana wawe uri wa nufuna na yakora so ntwetaga kuba sensitizing tino kuchomesa abantu aba nico kurebera reflectors ni nyingi kandi reflectors ni company nyingi zigaba reflectors. For example, hariho companies nzibasagamba na company nyingi MTN, Airtel zini reflectors ezikuteka nyimangu obene ore wa boda konka washa